Kani gade kapati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kaseng jong kibriyo kibadan jing duna haki department kiba hapo kashatri jong kakasi Disabilities Association henne kasngi ka Pyntreikam unailar kilalej ikando yo menteri rangba kajela ukon rat ke sangma hakani ke jing ikando nakalyang kani ka kanhon kala dawa na ka Sorkar ban Pyntreikam no ya kaan kabalatep kom ka Peoples with Disabilities Act 2016 kenang ba kibriyo kibadan jing duna haki department kinyo ikibabon ke jing mentoy kom balamang na kabanta jongki habakaran hakinang pathai kubor hadin kani kaji kendo baru menteri rangba kajela u assistant secretary jong kani kaseng usamla Michael Thongni ulai tho ba kaseng kala khambanjor ha menteri rangba kajela ban batha ya borok kitna Pyntreikam jong Sorkar bakin Pyntreikam no ya kani kaan khnang baki breu ki badan jing tuna haki department kin yo ik jing mentoy katkom ka hok jongki so ilai for ni lihat tabakalong ka basiso nilaikan haju ki hal lo kaju kamat hi ka banilaikan ka Pyntreikam ta ban implement no ya ka ak jong ka ajak khandri ko badai dalam kibri badan jingal ko bana kaliang jong CM jongi kon dal sangman bangun sa yele ban perkloy no ikani namar lada draft ta de Meghalaya right to person with disabilities so overall kalong gajikan ke masuk tanat tambah ni sungit scam ba ka Sorkar kan shim kan ra ikani gajikan jung tarasi kam kloy kena makane ka ak bagi ni introduce mental kan pas kam kloy kan ubri udan kamet undan kam show hi ban lek batai siki office department makane ka ak kani ka an kadon nan tajong ban protect yang ani ban ai yang kita bicindan kam ki badi wa yo kum ka bah andai ki breu jang ka Sorkar kini ki he jang ka Sorkar kin tip ba lembaga kan notification kenang ba kan pensuk yu breu khamai bali bi kan do office Sorkar hoi kejikan kejungi mentah kalong baik tek ka focus on reservation nama fi tip kembang yang kerman kapor upre budak khamet ada ukha mentah sni kesla perthai ada upar hakapor bu ukha kamur haduk isnam layak no sunan perthai suparsa te kalong ka janjar bana upre budak duna khotmat bu un bala labor works kumbong naktin parang wages kum ta ter mo nama kalong uhapan apply ya ka government ka jumu dari upre budak khamet don yang kata capacity dan kala kadang ni request ke government bahkan Pyntreikam nak keluar kena ka ak nang bahkan ka 100% reservation ru kan Pyntreikam automatically ke nang bo beri budak khamat yo kam te ka juga bentar mi la ajing mo de ka Sorkar bala dangi phai ka 100% reservation ban thungkam yu beri budak khamat benjar ban yo kam te ka jing mo ka bangi ai kalau punya ba hapo ka Sorkar ngidan bon ba ki department te hapo ka department ngidan bon ba ki offices but hapo ki offices ni la ong ba la thung laingut ina sangut ki beri badan jingrar khamat tangmut kane ka problem kan solve automatically ndela dangi phai sa ta reservation pada sound san ne rew ne ka right to person with disabilities ki person enwi chakma du kana mentoi so meet scam ba sa siam ru yang ba in sapai kane ka patai la sotana shibon ne ka ajmo ka jani bani yang man sa exam ba sa Pyntreikam na ka ai ka sha nakalyang presiden jong kani hi kaseng uba starwin kharjana haba banrap halor kani ulaong ba kaseng kala dawaru na menteri rangba kajela konrat ke sangma ban pelat no ya ka pension ka baju seo sekibriyo badan jingduna hagi department haborok wei kajela Chief Minister Social Assistance Scheme kabalasa naduk ga sitrik April hajar khat nyau haduk mentah te kibabun kibri junar kane kiyo bah anak anega sanspat tengka sipnai kalau long gaji mentoy remen ta chisnam iklam yo shu ba kibabun kibri junar ki du jingkermen te lese kani ka Sorkar thamai yo kam aishu te hadim bang lekren Chief Minister mandam si ai ga jingkular ba supply no ya kani kisa te ngikirmen ba kani Sorkar ko ko jelo ko sama kan le ya ba bahkam na ta jing kibri junar